तत्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विदेयत्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्ति रसान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्य सर्वान् पुमां चरति निष्प्रहः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मीं स्थिते पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल मारे लायक कोण म्हणले गंगा कुडवा माताजी, शोभना कामत माताजी, भारती पै माताजी आणि सगुणा भट माताजी. भारती पै माताजी हांव लास्ट मिनिट सांगेले एक्चुअली अश्विनी शानबाग माताजी म्हणचेशिल्ले तांकां कसं की मिटींग आयले अर्जंट म्हणून भारती पै माताजी म्हणटवे म्हणले पळय तांणी हा म्हणले. थँक्यू भारती माताजी. सगळ्यांकय थँक्यू बारे चंद कोण म्हणले हरी बोल. हरे कृष्णा. आता नेक्स्ट तिन्ही अध्याय आणि चारही अध्याय मंदाकिनी शेणे माताजी आणि तिगेल टीम थोडे जण ಒಟ್ಟು तानी त्या तिन्ही अध्याय आणि चारही अध्याय म्हणटलीची कर्मयोग आणि ज्ञानयोग. ओव्हर टू यू मंदाकिनी शेणे माताजी. थँक्यू माया माताजी. वय पुराजन चंदुकोन पठन केलेलं असं खुशी झालंय. हरे कृष्णा. दंडोत प्रणाम सर्वांक आणि वेलकम. आणि
म्हाका हे सेवा दिलेले भगवतपरायण कोंकणी टिमाक भरती हांव आभारी आसा थँक्स सांगता धन्यवाद आणि आता हे तिन्ही चारी टीम म्हगेले फ्रेंड्स आणि रिलेटिव्स माताजी सनी प्रभू त्यांनी एक चारी हे एकादशी तुकून एक एक पटी एक हे अध्याय घेवन चंदुकून पठण करता आसा ती सो त्या पुरा देवाल दयंदालने अशी देव राखो अशी देव मुख संचलो म्हणून देवाले मागून आता थर्ड तिन्ही अध्याय कर्मयोग रिसेट करून येता आसा ती लीला माताजी आणि जयश्री शेणै सौम्या शेणै कल्पना राव गायत्री कामत निर्मला प्रभू आणि क्षमा शेणै हरे कृष्णा ओवर टू यू लीला माताजी यू कैन स्टार्ट हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवत गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन्द्रियविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यससादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि चातु निष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। हरे कृष्णा यज्ञार्थात् कर्मण्योऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय ससङ्गं समाचर सह यज्ञा प्रज्ञा भ्रष्ट पुरोवाचा प्रजापतिः अनेन प्रसविष्टत्वा एषवोऽस्मिस्तकामधु देवान् भावयथानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयं परमास्पदा। हरे कृष्णा इष्टान् भोगान् हि वो देवा दासन्ते यज्ञभावितः तैर्यदत्तान् प्रादिभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव शः यज्ञान् शिष्टशिनन् सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते ते त्वगं पाप ये पञ्चात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि प्रज्ञात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवन्ति प्रज्ञो यज्ञात् कर्म समुद्भवः। हरे कृष्णा कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म
नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरीन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उस्सिदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता ह्यमिति मन्यते। हरे कृष्ण। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सञ्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदा कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्तविगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानाविमूढांस्ता विद्धि न शास्त्रचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्ण। इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च तथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। हरे कृष्णा। इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आणि तिन्ही अध्याय पठण केल्याने भारी छंद कोण केला तुम्ही ब्लिसफुल जाऊन डिलाइटफुल जाऊन भारी छंद कोण केला धन्यवाद तुम सर्वांक थँक्स। हरे कृष्णा हरी बोल। आता मी 4 अध्याय ज्ञान योगावच्या ते रिसाइट करू येता असती दीपा शेनाई रश्मी नायक राजेश्वरी राव गणेश शेनाई पूर्णिमा शेनाई गीता पै। हरे कृष्णा। दीपा माताजी तुम्ही सूर करेता। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः यत्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावभागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थः सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्माणा सिद्धिं यजन्ता इह देवताः क्षिप्रिं हि मनुष्ये लोके सिद्धि भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टिं गुणकर्म विभागशाः तस्य कर्तारमपि मा विद्याकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न ये कर्मफले स्पृहा इति मायोर्भिजानाति कर्माभिर्यसबध्यते। हरे कृष्ण। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्ण। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञैनैवोपजुह्वति। श्रोत्रान्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशिताव्रताः। हरे कृष्ण। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा
प्राणायामपरायणाः अपरे निहातहारः प्राणात् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमः एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्दितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यं याद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञपरन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानी सत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डवा येन भूतान्यशेषेण दृक्ष्वा स्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन दानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धवान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। हरे कृष्ण। योगसंन्यस्य कर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं रत्स्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चारीच्या प्रसंगी पुराजनक भारी तुम्ही जॉयफुल जाऊन आणि खुशीरी चंदुकोरनु आणि उच्चार भारी चंदशील तुम्ही आणि भारी धन्यवाद तुम सांगता। हरे कृष्णा हरी बोल। माया माताजी थँक्यू सो मच मध्ये तुमका आम्ही डिस्टर्ब केलं का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी भारी लायक झालंय चंदकोर मागशी चंदकोर तुम्ही लायक करून ऑर्गनाइज केला। थँक्यू व्हेरी मच अशी तुम्ही केन्नाय आमकां सपोर्ट करता अशीच मस्त जनां तुमगेली टिमांत मस्त जन आसाची भारी चंदकोर म्हणटाची। धन्यवाद माताजी। हरी बोल। थँक्यू माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आता मुखारी 5 अध्याय आम्ही कर्मसन्यास योग सुरकोया ते म्हणून येतं असाची 1 to 15 संध्या ईश्वर माताजी आणि 16 to 29 दीपा भट माताजी। ओवर टू यू संध्या माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्णां पुनर्योगं च संशसि यच्चेयायेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुः तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते येयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् वयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तमहाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा विजितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिह्वन् अश्रन् गच्छन् स्वपन् स्पशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मषन् निमिषन्नपि इन्द्रियेषु हन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमान् वसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं वस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादितवज्ञानं प्रकाशयति मत्परम् तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रह्यस्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसमूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ब्राह्मस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्द्यतात्मनि स यः स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा युगं गच्छति संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तमन्तं तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारां स्ततान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण ऋषयः क्षीणकल्मषः
छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुचैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोर्बुद्धिर्मुनिर्मोह मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुयज्ञं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, संध्या ईश्वर माताजी आणि दीपा भट माताजी भारी चंद कोण तुम्ही म्हणले पंचाध्यायांक जाल्लो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। आता आमके एक ब्रेक दिवया। रमण हरिदास प्रभुजी यांनी लॉग इन केलेलं आसा। त्यांनी आज आमकां जपा वयर टॉक दितलींची एक 5 मिनिट। सो हानी आमगेले सिनियर मोस्ट डिवोटी कृष्णा कॉन्शियस मस्त वर्सात कोण सेव करता सची आमगेले भागवत पुराणाक मस्त हानी क्लासेस घेता सची। ओवर टू यू प्रभुजी। हेलो हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्ण। पिक्चर वॉइस अने समय असना ओके वय प्रभुजी। आयचे विषय सूर्याचे पुढे एक प्रार्थना करता। श्री गुरुदेव की जय, श्री जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, जय श्री कृष्ण जय जगन्नाथ प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आयचे विषय म्हळ्यार हरिनाम कीर्तन हरिनाम जप तेजे प्रिंसिपल एंड प्रॅक्टिस। आम्ही प्रिंसिपल मस्त सिद्धांत ज्ञान आमकां मस्त आसा, जाल्यार ते प्रॅक्टिस आचरण करचे ज्ञान सगळ्यांक मस्त जावका म्हणना, जाल्यार हांव ते आचरण करच्याच्या विशयांचो ಸ್ವಲ್ಪ तुमकां एक 2-3 मिनटां उलयता म्हणून आयला। आता म्हळ्यार प्रश्न कसो म्हळ्यार संसिद्धी म्हळ्यार परफेक्शन ऑफ लायफ ते साध्य जावूंक एकल्यान गृहस्थाश्रम सोडून संन्यास स्वीकार करकावे म्हणून प्रश्न म्युटेड पॉइंट क्वेश्चन। हे जे प्रश्न युधिष्ठिर महाराजान नारद मुनी लागीं निमगिल्ले। नारद मुनीन ताका जवाब दिले कसो म्हळ्यार मेगेले जीवद एक उत्तम दृष्टांत गृहस्थांतून रब्बून एकल्याक सिद्धी नाल्यार परफेक्शन ऑफ लायफ प्राप्त करूं येता। ते कशें म्हळ्यार ताका तांणी कसो करता फर्स्ट पॉइंट कसो म्हळ्यार सत्संगान सदा रब्बुगा। दुनियेची कसं म्हळ्यार सदा हरिनाम कीर्तन हरे कृष्ण मंत्र जप करका कीर्तन करका। हे म्हळ्यार श्रीमद भागवतान तो 7:15-74 सांगिल्लो 74 श्लोकांत ते एक फर्स्ट एपिसोड। दोनीचे एपिसोड कसो म्हळ्यार कूर्म ब्राह्मणान गृहस्थाश्रम सोडून संन्यास स्वीकार करूंक चैतन्य महाप्रभू आयलो। चैतन्य महाप्रभून इश्टाक उपदेश दिले
फर्स्ट पॉइंट कसं म्हणाली एक गृहस्थान तगले कुटुंब सोडून संन्यास स्वीकार करचे वैश्य ना तेच दिन रबोनो ताणे हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून तक्क तगले गृहस्थावस्था शुद्ध करीत म्हणून सांगितलं दोन्हीचे पॉइंट कसं म्हणाली हे भगवद्गीता भागवत विशेष ग्रंथ महत् ग्रंथ पुण्य ग्रंथ हांतू दिलेले कृष्ण आले आज्ञा पालन स्वयं करका आणि ते विंकरांक उपदेश करून दिवका यारा देखा तारा कहा कृष्ण उपदेशा तशी तिन्ही पॉइंट कशी म्हणाली तसे तक्का एक आध्यात्मिक गुरु जावेत चारी कसं म्हणाली ये महामंत्र चूकिन तिला जप करका आणि पंचा पॉइंट कसं म्हणाली 4 अग्रिटी प्रिन्सिपल्स 4 नियमात्मक तत्व कारण पालन करका आणि संच म्हणाली यशी जीवन केल्यारी तागेले गृहस्थ जीवन यशी जीवन केल्यारी तागेले गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक जीवनाक बाध जायना हट्टाचे पॉइंट कसं म्हणाली एक मात्र गृहस्थ जावन मागीर पतितात्मांक हे महामंत्र म्हणटून दिवन तांकां उद्धार करता अशी हे उपदेश दिलेला चैतन्य चरितामृत 7:126-3 तातूंत सांगिल्ला ती तिन्ही जे काही एपिसोड सांगिया म्हळ्यार हे कुटुंबा वयरी म्हण सांग फॅमिली ते वयरी अनासक्ती म्हणल्यार तांचे वयरी दया अनुकंपा नाल्यार मोग नजे म्हणून सांगनी कळवा दोन्हीचे पॉइंट कसं म्हणाले कृष्णा उबोधक कृष्णा कॉन्शियसनेस अनुकूल न्हय तशी जाल्यार तांचे वयरी आमकां मोग दाखोवची ಸ್ವಲ್ಪ उणी करीत म्हणून तशें सांगिल्लें मागीर तिन्हीचे पॉइंटांतू फर्स्ट पॉइंट कसं म्हणाली हरे कृष्ण महामंत्र सदा जप करता दोन्हीचे कसं म्हणाली देवाक नैवेद्य करून मात्र खावका प्रसाद खावका तिन्हीचे कसं म्हणाली भगवद्गीता भागवत शिशिले महाग्रंथ पुण्यग्रंथ पारायण करका आणि डिस्कस करका आणि चारी कसं म्हणाली देवाक पूजा आरती हे पुरा करका यशस्वीले हे चार कार्य आम्ही घरांत केल्यारी घरांत आमकां शांती समाधान ऐश्वर्य आणि समसिद्धी प्राप्त जातले अशी भगवद्गीतेंत आता तुम्ही पारायण करता भगवद्गीतेंत 13 अध्यायांत 8-2-12 श्लोकांत हे ಸ್ವಲ್ಪ आमकां विशद जावन आमकां ताचे चर्चा केलेली आसा तशी तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद हरे कृष्णा और टू माताजी माताजी म्यूट जाना सर हरे कृष्णा प्रभुजी हरे कृष्णा ऐकपडवा हा हरे कृष्णा प्रभुजी भारी लायक करून तुम्ही आमकां तुमगेले नॉलेज तुमगेले ज्ञान मात्र नाही तुमगेले अनुभव आमकां भारी चंद करून आमकां तुम्ही एक्सप्लेन करून सांगिल्ले सर बीइंग द सिनियर मोस्ट हांव तुमकां मस्त कोटी प्रणाम करता दंडवत प्रणाम प्रभुजी भारी चंद करून तुम्ही मार्गदर्शन केले आमकां हरे कृष्ण हरी बोल हरी बोल आता आम्ही संच अध्यायाच्या ध्यान योग म्हणून येतसची मीरा किणी आणि डॉक्टर कामाक्षी किणी 1 to 24 आणि तशीच 25 to 47 प्रत्युषा किणी ओवर टू यू कामाक्षी माताजी हरे कृष्ण माताजी अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलम्
कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासम् इति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चिलाञ्जिनाकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीतमत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यशक्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त
प्रत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यनात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितः स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्ण। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्ष्यते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्छलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति
कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति ये तन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दः ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नात्यदमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल. दोघांके होड नमस्कार. भारी चंद करून म्हणा दोघांनी. कामाक्षी केणी माताजी तुमगेले व्हिडिओ मी मिस केले. मी राखनी तुमका पळयनी आजी. आणि कसं म्हणा प्रत्युषा केणी भारी चंद करून म्हणले देवा तुवे बाय हार्ट येत तुक सगळे म्यूटर असत. भारी चंद करून म्हणले देवा. थैंक यू. ओके भारी चंद झालं देवा. केन्ना आमगेला आणि तू पार्टिसिपेट करू का. ओके हरे कृष्णा हरे कृष्णा. आता सर चॅप्टर झालंय. मुखारचं चॅप्टर मुखारचं चॅप्टर आता कोण भारती पै माताजी घेतलेली. ओव्हर टू यू भारती पै माताजी. हरे कृष्ण माताजी माया माताजी ಧನ್ಯವಾದ. ಅದು ಸಂಚ ಅಧ್ಯಾಯಪುಸುನ ಕರ್ಮಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಸಕ್ಕರ್ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ಟೈಪ್ केले. ಸಕ್ಕರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಅದು 7 ಅಧ್ಯಾಯ ಮಿಸುರ್ ಕೋರ್ಯ 7 ಅಧ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ 7 ಕುನ್ 12 ಅಧ್ಯಾಯ ಪುಸುನು 7 ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ 1 to 15 ಶ್ಲೋಕ ರಶ್ಮಿ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ, 16 to 30 ಶ್ಲೋಕ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಮಾತಾಜಿ. ರಶ್ಮಿ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟಪುರ ಕೊಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಅಥ ಸಪ್ತಮೋಧ್ಯಾಯಃ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಮಯ್ಯಾಸಕ್ತ ಮನಃ ಪಾರ್ಥ ಯೋಗಂ ಯುಂಜನ್ನ ಮದಾಶ್ರಯಃ ಅಸಂಶಯಂ ಸಮಗ್ರಂ ಮಾ ಯಥಾ ಜ್ಞಾಸ್ಯಸಿ ತೃಷ್ಣೋ ಜ್ಞಾನಂ ತೇಹಂ ಸವಿಜ್ಞಾನಂ ಇದಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯ ಶೇಷತಃ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ನೇಹ ಭೂಯೋ ನಿತ್ಯ
ज्ञाताव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्नां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृति रश्चदा परेयमितस्वान्यं प्रकृतिं विधि मे वरां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत् एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारया अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मथ परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जयः मयि सर्वामिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमुपस्स कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दाके पौरुषनुपुः तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागाविवर्जितं धर्मविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजस्तामशाश्च ये मत एवेति तानिद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिपि गुणमयी भावे येभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् दैवी एषा गुणामयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मे तां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रबन्धन्ते नराधमः मया यापहृता ज्ञानम् आसुरं भावमाश्रिता। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपदत्ये वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तं तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं
मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्यक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरी बोल माताजी. रश्मी माताजी बारी आयकून तुम्ही सांगले तुम्ही भायर असल्यारी तुमगे डेडिकेशन अमेचुका भायर असल्यारी तुम्ही जॉईन जाऊन सांगले अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. आणि राजेश्वरी माताजी तुम्ही क्लियर जाऊन बारी आयकून सांगले तुमगे लुटू चॅन्ट करशाक बारी खुशी अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. आता 8 अध्यायु अक्षर परब्रह्म योग सांगू आमगे लुटसाची 1 to 14 श्लोक दीपा माता 15 to 28 श्लोक डॉक्टर विठलदास कामत प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रभुजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर परब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संनितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. कविं पुराणानमनुशासितारम् अणोरणीयां मनुमस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले
मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रूमोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम नुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्ण। हरि ओम। मामुत्पेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमा शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्वानः संसिद्धिं परमां गताः। आ ब्रह्मबोधा लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्य ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रां तां तेयो रात्रविदो जनाः अव्यक्तादक्ष सर्वाः प्रवन्त्य रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैव वाविक्य संजके भूतग्रामसेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशपार्थ प्रभवत्य रागमे परस्तास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्त्या सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परप्रार्थ भक्त्या लभ्यस्य नन्यया इष्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिर्ह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मसा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमशं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्ण गति येथे जगतः शाश्वते मते एकया इत्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यते कश्चनः तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तस्यमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरि ओम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरी बोल दीपा माताजी आणि विठ्ठलदास प्रभूजी, तुम्ही बारीला ऐकून रिसाईट केले, खुशी झाले, अनंतानंत धन्यवाद। आता आमगे लुटासाची हिस ग्रेस रविपती दामोदर प्रभूजी अन्नी आमका चॅन्टिंग कशें करचें तांगे लुटू आमी आजी चॅन्ट कोरें चॅन्टिंगाचे कशें चॅन्टिंगाचे एक्चुअली चॅन्टिंग कशें करता म्हणून तांणी आमकां शिकोवन दिताची सक्कट जना आज आमी वटूची सक्कट जना लेगी जपा माड अस म्हण लेखता तुमगेले जपा माळ घेवन रेडी जायाची प्रभूजी आमगे लुटासाची आणि जयपताका स्वामी महाराज शिष्यांनी हरि बोल प्रभूजी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम प्रभूजी। दंडवत प्रणाम, थँक्यू व्हेरी मच। तर आज जे चॅन्टिंग आसा हांव डेडिकेट करता मिगेल गुरु महाराजाक, हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराज। तांगेल म्हळ्यार तेंची तब्येत सामना म्हळ्यार तांणी आतां हॉस्पिटल तो डिस्चार्ज जाला काली, पर तांगेले तांकां म्हळ्यार अटॅक्स आयलेले आणि तांगेले म्हळ्यार स्वास्था खातीर आमी
आज हांव रिक्वेस्ट करता सभी बांधवा आणि बांधवीक की आज आम्ही म्हणजे तांगेल खातीर आणि जे म्हणजे समस्त जे भक्त आणि जे म्हणजे जे लोक म्हणजे तांगेल कोविड आणि म्हणजे अन्य अन्य जे त्रास आसा तांकां तांगेल खातीर आमी सक्कड जन लायक करून म्हणजे एकदम विथ सिरियसली सिन्सियरली आम्ही आज चॅन्ट करूया. तर माताजी स्टार्ट तो कोण सांगता की दे आर ऑल नोईंग म्हणजे तांकां गोत आसा सकड की प्रभूजी तुम्ही जस्ट एक सान इंट्रोडक्शन दिला लायक प्रभूजी म्हणजे मस्त नव जॉईन झालेले असतात तांकांय कळता आणि Okay, त्यांनी okay. नवे जाऊन चॅन्ट करता आसची त्यांनी Yes, तांकां yes, yes. अनुकूल जाता. हरे कृष्ण. येस 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 येस. तर जस्ट एक शॉर्ट म्हळ्यार सांगतालो की कृष्णाल नाव आणि म्हळ्यार द नेम अँड चॅन्टिंग म्हळ्यार तांतू कृष्णा आणि कृष्णाल नाव अंतू तांतू कांय भिन्न ना आणि दॅट इज सेम एक्चुअली. तर आम्ही जेव्हा कृष्णा नाव घेतात आम्ही तर आम्ही डायरेक्टली वी आर कनेक्टिंग टू द लॉर्ड. तर आम्ही आणि ह्या जे कलियुगांतू म्हळ्यार दिस इज द ओनली मेथड म्हळ्यार कलियुगांतू की आम्ही हरिनाम घेवन आम्ही म्हळ्यार वी कॅन गेट कनेक्टेड टू द लॉर्ड. तर आज जे नवीन भक्त आयला जॉईन जाल्लेली तांगेल खातीर हांव जस्ट शॉर्ट सांगता म्हळ्यार दे कॅन सी दीस. ते आमगेले मालान 108 गोळी म्हळ्यार बीड्स आसता आणि हे आसता सुमेरू बीड आमी म्हणटा ती द मेन. आणि बीडांतू एक आसता हॉड सायड आसता द बिग सायड एंड देन देर इज अ स्मॉल सायड. तर आम्ही जेव्हा चॅन्टिंग करता ती जे द बिगर म्हळ्यार सायज ऑफ द बीड थंय देखून आम्ही स्टार्ट करता ती आणि आम्ही 108 बीड्स आसता ती. तर 108चे लोक डिफरंट ताचे आन्सर आसता. कोणी म्हणटा ती की ते 108 गोपीस आसा ती उपनिषद तर ते आमगेले शुभ 108 आसता. तर आम्ही 108 टाइम्स चॅन्ट करता ती आणि आमगेले इस्कॉन फाउंडर आचार्य यांनी आमकां 16 राउंड चॅन्ट करचो सांगला जे दीक्षित भक्त आसा. आणि जे नवीन भक्त आसत त्यांनी आज स्टार्ट करूं येता. तर आम्ही हांगा आम्ही एक प्रभुपाद मंत्र आणि मागीर पंचतत्व मंत्र हे 2 मंत्र सांगून आम्ही स्टार्ट करता. आणि हे स्टार्ट करले नंतर एक बीड्स वयर आम्ही स्टार्ट करता ती म्हळ्यार आम्ही ह्या बीड घेवन स्टार्ट केले. फॉर एक्झाम्पल दिस द बिगर साइड ऑफ द बीड. तर आम्ही फर्स्ट मंत्र म्हणता ती म्हळ्यार प्रभुपाद प्रणती मंत्र आणि पंचतत्व मंत्र हे 2 मंत्र तांगेर आशीर्वाद घेवन आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र आम्ही जप करता ती. तर हरे कृष्ण महामंत्र ताजे जे म्हळ्यार मंत्रांतू हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तांतू 2 मुख्य नाव आसा एक कृष्ण आणि राम. राम म्हळ्यार आम्ही बलराम म्हणटा ती राम म्हणटा ती. तर कृष्ण म्हळ्यार कृष्णा इज ऑल अट्रॅक्टिव्ह आणि राम म्हळ्यार जे आनंदमय जे आनंद दिता. आणि हरे जे म्हणटा ती आम्ही दॅट इज द इंटरनल पोटेन्सी दॅट इज राधाराणी. तर आम्ही राधाराणी थ्रू म्हळ्यार फर्स्ट आम्ही गुरु महाराज तो आशीर्वाद घेवन थ्रू गुरु महाराज विल टेक द आशीर्वाद ऑफ द पंचतत्व अँड मंत्र. मागीर आम्ही राधाराणी थ्रू आम्ही कृष्णाकडे आम्ही हे मंत्र आम्ही उच्चारण करता ती. या मंत्रात जे मेन म्हळ्यार आमकां हे कृष्णाला प्रसन्नता खातीर आमी मंत्र हे करता ती. आणि आज ही शततीला एकादशी आज म्हळ्यार वी हॅव टू डू मॅक्सिमम जितले जाप करे तितले जाप करता. एक्चुअली फुल नाईट करता ती आम्ही आमगेले हांगा अवतारी देशांत तो आम्ही 12 पर्यंत करता रात्री. तर आम्ही आप सक्कड जण कोरेता जितले जास्ती कोरेता तितले चांग. आणि दिस इज फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड अँड वी आर चॅन्टिंग फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड. आणि आम्ही आमगेले म्हळ्यार तांगेल सेवांतू आमकां तुमी म्हळ्यार लेट अस एंगेज म्हळ्यार इन द सर्वीस ऑफ द लॉर्ड हे उद्देशान आम्ही चॅन्ट करतात. तर माताजी वी विल स्टार्ट. माताजी हरे कृष्णा. वही प्रभुजी हरे कृष्ण स्टार्ट. हरे कृष्ण. So we will all chant together very nicely and together. So I will start with the Prabhupada mantra and Panchatattva mantra and Tajmage hame Hare Krishna mantra. Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तर सगळे लोक एकच आम्ही स्टार्ट करूया 108 टाइम्स। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,
हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। इट वाज हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो थँक यू व्हेरी मच अँड सबाई सगळ्यांक धन्यवाद जे जे लोक पार्टिसिपेट केला। आज एकादशी खूप चांगले दिवस आहे। आज ही एकादशीन तो आमका जितले चड मॅक्सिमम वी हॅव टू चॅन्ट अँड अवॉइड ग्रेन्स। तो थँक यू। हरे कृष्णा। थँक यू कॅन कंटिन्यू माताजी। ओके अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी। आमकां एक नमने डिवाइन फिलिंग आयले। आम्ही चॅन्ट करता ती जाल्यार तितले लायक जायना। तुमगेल वॉइस इतली डिवाइन आशिल्ले आणि एक मना खुशी जाली प्रभुजी। अनंत अनंत धन्यवाद। तुम्ही चॅन्टिंगाचे महत्व सांगून दिले। आम्ही ता चॅन्ट करका देवा नाव विंगड नाही देव विंगड नाही आणि कशी चॅन्ट करका तेव्हाही सांगून दिले। अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी। थँक्यू धन्यवाद। हरी हरी बोल। आमगेल भागवत पुराण कोंकणी टीमान चॅन्टिंग ग्रुप क्रिएट केला आमगेल सकडाल खातीर। तुम्ही पुरे जन भक्ती मार्गारी मुखार उच्चा इच्छी पाविल तुम्ही पुरे जनांना चॅन्टिंग ग्रुपा जॉईन जावन रेग्युलर चॅन्ट करू ते हेल्प करता मुका। तशें देखून कोण कोण चॅन्टिंग ग्रुपान आंची तांणी जॉईन जाया म्हणून विनंती करता। हरे कृष्ण। आता आमी भगवद्गीते पारायण कंटिन्यू करूया आमगेले। आता 9वा अध्याय राज्य विद्या राज्य गुह्य योग सांगू आमगेल उठासाची 1 to 17 श्लोक श्री शानभोग प्रभुजी आणि रश्मी शानभोग माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सांगचेड। श्री गुरुभ्यो नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि बध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः तूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरं मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तमां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः अचिन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। श्री कृष्णार्पणम्। हरे कृष्ण। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृता प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते हे पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मफलप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् तेऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय
यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाद्यश्चवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्वमसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य एभिः स्युपापयोनयः श्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल माताजी भारी लायकोन रिसाइट केलं तुम्ही आणि चरडान एस्पेशली चरडान इतले लायकोन रिसाइट केलं की आमकां सगळ्यात भारी खुशी जाली इतली स्पष्ट आणि इतली चंद कोण सांग लागली या श्लोक चरडान सांगताना ऐकताना म्हाका भगवद्गीते श्लोक 2.40 उडग आसले नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् म्हळ्यार पुढचे जन्मा थोडे पुणे आम्ही भक्ती मार्गान चल्ल्यार ह्या जन्मा आमकां ते आपण इतले काय येतले तशी या चरडा पळयतना म्हाका तशी दिसल्या या चरडान तो ऑलरेडी आसा स्पिरिच्युअली एक हे म्हणून दिसले माताजी तुम्ही त्या चरडा एनकरेज करची पळयला बारी खुशी दिसल्या प्रति वेळेशी तुम्ही पार्टी घेवका म्हणून विनंती करता अनंत अनंत धन्यवाद बारी चंद कोण सांगितलं चरडा तुला देव बरे करो आता मी नेक्स्ट अध्याय दांचे अध्याय विभूती योगा बोलवा विभूती योगा सांगू कामगे लुटासाची 1 to 21 श्लोक हरग्रेस अमला सीता माताजी आणि वीणा मल्ल्या माताजी हरे कृष्ण माताजी अमला सीता माताजी अमला सीता माताजी जॉइन जायनीच म्हणून दिसत म्हाका विद्यापै तू सांगतवा 1 to 21 श्लोक 10th अध्याय ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम परमात्मने नमः अथ द्वादशोऽध्यायः विभूतियोगः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया
न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजं मनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असमूढसम्मत्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुख दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समततुष्टि तपोधानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो वनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोका इमां प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्पतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थः अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् अधिदेवम् अजं विभुं हाउस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याहात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमां स्तव व्याप्स्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तप्तिर्हि षण्मतो नास्ति मे मृतम् श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याहात्मविभूतयः प्रधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यनाहमं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचर्मरुतामस्मि नक्षत्राणां हं शशि देवानां सामदेवोऽस्मिन् देवानां सामदेवोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरमास्मैकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि सॉरी हरे कृष्ण कंप्लीट करिए श्लोक कंप्लीट करें ओके महर्षीणां भृगुरहं गिरमास्मैकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः हरे कृष्ण पीड़ा माता जी कंटिन्यू करता हूं हरे कृष्णा अश्वतः
महर्षीणां भृगुरहं गिरामि स्म कर्मक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वतः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रव समश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजन्ना चास्मि कन्दर्प सर्पणामस्मि वासुकिः अनन्त चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लाद चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जषाणां मकराश्चास्मि स्तोत्रसामस्मि जाह्नवी सर्गणामादिरं तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन आध्यात्मविद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासि कस्य च अहमेवाक्षय कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहं मुद्भावश्च भविष्यतां कीर्ति श्रीर्वाक्यनारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानं मार्गशीर्षोऽहं मातॄणां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कविनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यश्चापि सर्वभूतानां बीजां तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् सत् स्यात् मायाभूतां चराचरं नातोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप एष तोद्देशतः प्रोक्तो विभूतेषो विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमस्यत्वं श्रीमद्दूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अत बहुनैतेव किं ज्ञातेन वार्जुन विष्टभायमिदं कृष्ण मेकांशेन स्थितो जगत् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल माताजी विद्या माताजी बारी लायक ಒಂದು ಸೈಟ್ केले अनंत धन्यवाद। वीणा माताजी प्रति वेळे नवे नवे अध्याय शिकून सांगू प्रयत्न करता सची नवे नवे शिकता सची एक बारी खुशी विषय इवन आम्ही समेत आता या भागवत पुराण कोंकणी टीम आणि एकादशी स्टार्ट करतारी बारी स्पीडार शिकू प्रयत्न करता सची फुल्ल भगवद्गीता अनंत धन्यवाद माताजी हरि बोल। मुखारी इकरा अध्याय विश्वरूप संदर्शन योग सांगू आमगे लुटा सची 1 to 19 श्लोक रचना शर्मा माताजी 20 to 37 श्लोक रमा भट माताजी आणि शांता भट माताजी आणि 38 to 55 श्लोक हरग्रेस गौरी भट माताजी।
हरे कृष्ण माताजी, तुम्ही स्टार्ट करूया. रचना माताजी, तुम्ही स्टार्ट करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अत एकादशोऽध्यायः. विश्वरूपदर्शनयोगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परं गुह्यम् अध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया. तत्त्वः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम्. एवम् एतत् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर. द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. मनस्ये यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो. योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रश. नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा. बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्. मम देहे गूढाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि. न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनैनैव स्वचक्षुषा. दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनैकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम्. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता. यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना. तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा. अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः. प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान्. ब्रह्माणम् ईशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्. अनेकबाहूधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्. नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्. पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्. त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्. त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातन त्वं पुरुषो मतो मे. अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्. पश्यामि त्वां दीप्त हुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. द्यावा पृथिव्योरदिमन्ति व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा. दृष्ट्वाद्भुतं रूपमग्रं तवेदं लोकात्रयं प्रव्यथितं महात्मन्. अमी त्वां रसविशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति. स्वस्तित्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मारुतसूक्ष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुदृष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पर्शं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दृष्ट्वा करालानि चिते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास आमे च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्घै भीष्मो द्रोण सुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयै अपि योधमुख्यै वक्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्वियज्ञादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूडितैरुत्तमाङ्गि यथा नदीनां बहुवेगा समुद्रमेवाभिमुख यथा प्रदीप्तं जननं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकान् तवापि वक्राणि समुद्रवेगा लेलीयसे कसमानं समन्ता लोकान् समग्रान् मदने जलेभिः तेजोभिः अपूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्र प्रतिपन्ति विष्णु आख्यायिकमेको भवानुग्र रूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद मिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्ति श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोका समाहर्तुमिह प्रवृत्तं श्रुतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे देवस्थिता प्रत्यनिक्योषियो वाम् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्गस्व राज्यं समृद्धं मयैवेते नियता पूर्वमेव निमित्य मात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयन्द्रतं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जयमाव्यतिष्ठा युद्धस्वजेता शिरणे सपत्नान् संजय उवाच ऐकतच की तुमका स्ट्रक झाला बा ऐका ना फ्रीज झाला ती गेल्या कसं करची कंटिन्यू करची की बाबाकडे गौरी माय म्हणत वै गौरी माय माताजी म्हणत वा गौरी माताजी तुम्ही सांगता वा वै हरे कृष्ण संजय उवाच एतच्युत्वा वचनं केशवस्य
कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माश्च तेन नमवेर्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मण्योपाधिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदस्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेषु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्व एव सर्वः अनन्तवीर्यमितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्धमद्गतोऽस्मि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽत्व्यापच्युत तस्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्तबधिकः कुतन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभावः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहिषमेढ्युं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियार्हसि देव सोढुम् अदृष्ट्वपूर्वं रसितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्व अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञार्दयनेन धान्यं न च क्रियार्भिन तपोभिरुग्रे एवं रूपशक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु ब्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृग्नमेदं व्यपेतभिः भीतमाना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इतर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं दृष्टेद्वं मानुषरूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृद्ध सचेता प्रकृतिगतः श्रीभगवानुवाच सुदुदर्शनमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अपश्यद्रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा नाहं वेदेन तपसा न दानेन च चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तप मत्कर्म मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैर्य सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद माताजी। रचना माताजी तुम्ही बारीला ऐकून सांगितलं धन्यवाद। रमा भट माताजी आणि शांता माताजी सॉरी आमकां मध्ये स्टक जालें म्हणून आमी कंटिन्यू करपाक पडलें सॉरी माताजी। तुमगेले तसल मालगड आहे ना ऐकून खुशी जाल्लें तुमगेले तसल मालगड एक घरा आसूचे एक व्हडले आशीर्वाद म्हणून दिसता म्हाका ऑलरेडी इतले लायक बघून किती श्लोक तुम्ही सांगता सची मस्त खुशी जाली माताजी। आणि गौरी भट माताजी अनंत अनंत धन्यवाद माताजी। तुमकां पळोवचें एक म्हाका खुशीची आणि तुम्ही इतले चंद कोण रिसाइट करताच की रेकॉर्ड केला वरी भारी खुश जाली माताजी। मोस्टली तुमगेलो राधा माताजी सांगता आशिल्ली दिसता भारी लायलेली खुशी जाली अनंत अनंत धन्यवाद। अशीच प्रति वेळ तुम्ही पार्टिसिपेट करता म्हणून विनंती करता। आता आम्ही 12 अध्याय भक्ती योग ऐकूया। आमगेलो उठासाची फुल अध्याय सांगचाक शिल्पा शणै माताजी। शिल्पा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां परुपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं परुपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुधय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरव्याप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मतः परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवासिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्याप्समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिम् अवाप्स्यसि। तदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमदाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलात् त्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी
सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्य अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् य समे प्रियः समशत्रुच्च मित्रे च तथा मानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यतोक्तं पर उपासते श्रद्धानामत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्यायः। ओम कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण. शिल्पा माताजी बारी लायकून सांगले अनंत अनंत धन्यवाद. आणि प्रति एकादशीक एक नवे अध्याय शिकून सांगूक प्रयत्न करता आसाची. आय एम शुअर तांगे डेडिकेशन इतले आसा त्यांनी थोडे दिवस भितर आणि फुल 18 चॅप्टर शिकच्या आसाची. अनंत अनंत धन्यवाद शिल्पा माताजी. आता मुखारी 13 अध्याय दाखवून विद्या माताजी सांगते ओवर करताची. विद्या हरे कृष्ण. विद्या हरे कृष्ण. आता मी 13 अध्याय स्टार्ट करूया. श्लोक सांगू येत सची 1 to 15 ललिता कामत माताजी, 16 to 25 प्रेमा पै माताजी, 26 to 35 जया शर्मा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री भगवते. हाँ स्टार्ट कराची ललिता माताजी. अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्भ्यो वेति तं वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्ष यच्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कार बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः. एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. अमानित्वमदम्भित्वं
अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रधाराग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं हरतिर्जनसंसदे ज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षे शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्त्र च संक्षिप्त हाँ प्रेमोपरि माताजी कंटिन्यू करें। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रहिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्ञोतिः तमसः पुरमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तः एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोष्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हरि ओम्। ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानाम् आत्मनाम् अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये तेवम् अजानन्त श्रुतं नेभ्य उपासते तेऽपि जातितरं तैव मृत्युं श्रुतिपरायण यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभम् समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरम् विनश्यत्वं विनश्यन्त्यं या पश्यति न पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् नाहि न स्मातानात्मानं ततो याति परं गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियामणानि सर्वशः य पश्यति तदात्मनम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणात् परमात्मायं व्ययम्
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं साक्षात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृष्णं लोकम् इमं ब्रवीमि क्षेत्रं क्षेत्री तदा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञेयो जयरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च य विदुयान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोग नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. भारी चंदकोन सांगला त्याग जणांनी ललिता माताजी, प्रेमा माताजी आणि जय माताजी ना एकदम स्पष्ट, बिल्कुल कहीं कसं नाही है ना, एकदम त्याग जणाला उच्चारण एकदम परफेक्ट. खूप खूप धन्यवाद तुम त्याग जणांना. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नेक्स्ट 14 अध्याय संयुक्त सजी गुणत्रय विभाग योग 1 to 14 धन्य आचार्य 15 to 27 अनिता माताजी. हरे कृष्णा. धन्य. हरे कृष्णा. हाँ स्टार्ट करें माँ. हाँ. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः. सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता. सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्. सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्. तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां. प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत. रजसत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते. ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं
सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। रजसी फलं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृता स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायतो ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वता मध्ये शिष्टन्ति राजसः गणन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छति तामसः ज्ञानं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वीति मद्भवाहं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैरलिङ्गै तृणगुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानति वर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रकृतिं च मोहमेव च पाण्डवः न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा महन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखं स्वस्थ समलोष्टान्त काञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मानपमान्योस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो समारंभ परित्यागी गुणातीतः स युज्यते। मां च यो विचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणानां समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतास्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. अनिता माताजी भारी छंदकून तुम्ही पठण केलं. खूप धन्यवाद तुमको. मस्त धन्यवाद तुमका. धन्या गोंडी तू भारी छंद कोण सांगला मा इतलं स्पष्ट कोण सांगला. थँक्यू सो मच मा. प्रतिपटी अशी तू प्रत्येक हांतू तो भाग हे करून घे पार्टिसिपेट करी. थँक्यू सो मच. ओके थँक यू सो मच. नेक्स्ट 15th अध्याय समूह यत्यासाची पुरुषोत्तम योग 1 to 10 आर्य आचार्य 1 to 20 अचला आचार्य. हा सांगा क्षमा. ओम श्री परमात्मने नमः.
श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठाः अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वाः ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। जय श्री कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारायाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्ता पचाम्यन्नैर्चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्वव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च पतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वित् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान्यास् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
हरे कृष्णा. हरी बोल, हरी बोल. भारी चिंतन सांगले गोंडी तुम्ही दोग जणाला. अचला तुगे एज कितलं मा? 9 years. 9 years. अरे वा, भारी चंद कोण सांगले गोंडी. आर्या तुम्ही भारी चंद कोण सांगले मा, एकदम स्पष्ट करणं. हरी बोल. तशी Thank you. कशी प्रतिपटी ये याची आणि चांट करायचं मा. ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. नेक्स्ट 16 अध्याय समूह यत्तसची दैवासुर संपद विभाग योग श्लोक 1 to 15 दिव्याकिनी माताजी 16 to 24 नागराज प्रभुजी. हरे कृष्णा. 1 to 5 chant करता सर. हाँ ओके देवा. ओके मा. ओके ओके. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभाग योगः. श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर् नानायोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं क्षीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. भूतः सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिस्मृताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखिः आढ्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः अचरत् आचरत्यात्मनश्रेय ततो याति परां गतिम् यश्शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम हरि ओम। हरे कृष्ण. भारी चिक्कू चंदकोन सांगले प्रभुजी गोंडी तू भारी चंदकोन सांगलेमा अशींची नेक्स्ट अन्नालोटी येऊन प्रतिपटी येऊन सांग कळबा. ओके आणि की चढ चढ शिकमा. ओके प्रभुजी तुम्ही लाय कोण सांगले खुशी जातात हॅपी मस्त प्रभुजी असोची चांट कर ये श्लोका पठन करचा का पूर्ण नाशिंची बट आता मस्जिद येतसची अशी येता रबाची प्रभुजी प्रति महिन्याक. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. नेक्स्ट 7th chapter श्रद्धात्रय विभाग योग समूह यत्तसची 1 to 9 औरव प्रभु 10 to 18 भारती माताजी 19 to 28 विद्या कामत माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हाँ सांगा ना. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजात् सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः. दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः. मां चैवान्तः शरीरस्थं तां विद्यासुरनिश्चया. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः. यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धना. रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः. कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसत्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः. रसं पूतिपर्यसितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्. अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतः श्रेष्ठ संयज्ञं विद्धि राजसं. विधिहीनमसृष्टानं मंत्रहीनमदक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. देवद्विज गुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते. मनः प्रसाद सौम्यत्वं
मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरितेतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तन् तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं ततो दम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साहारुतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्युप्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्यवान् पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदारुतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भवतु। हरे कृष्ण भारी चंद कोण सांगला भारती माताजी तुमगे लोटो औरवाने अनमा लोटो पेसून भारी चंद कोण सांगला और ओके सर तेस्ताना ओके भारी चंद कोण सांगली देवा तशी अनमा लोटो पेसून चंद कोण सांग प्रतिपटी यो भारती माताजी तुम्ही भारी चंद कोण सांगला विद्या माताजी खूप खूप धन्यवाद तुम्ही दोघजणांना स्पष्ट कोण सांगला हरे कृष्ण। आता नेक्स्ट 18 अध्याय सची मोक्ष संन्यास योग 4 जन सची 1 to 20 सुधींद्र आचार्य 21 to 40 श्यामला माताजी 41 to 59 रेणुका प्रभु माताजी 60 to 78 कलावती अवधानी माताजी। हरे कृष्णा। सुधींद्र प्रभुजी तुम ईश्वर कार्य। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संघं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्टयः कुशलं कर्म कुशले नानुष्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागित्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं शरीरवान् मनोभिर्य कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचयते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इम्मा लोकान् हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा बुच्छृणु तान्यपि सर्वभूतेषु ये नैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावन् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृष्णवदेकस्मे कार्ये सक्तमः अहैतुकम् अतर्त्वार्थवदल्पञ्च दत्तामसमुदाहृतम् नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अकुलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्तास्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहदारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोऽहनहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध असिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्ध शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणुः प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश
बुद्धिसा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनम प्राणेन्द्रियक्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृतिसा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिसा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिसा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विक प्रोक्त आत्मा बुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदजारतं न तदस्ति पृथिव्यां वां दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्त यदेवी स्यातिर्भृगुणे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। रेणुका माताजी तुम्ही म्यूट आहे रसची। सॉरी। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवैर्गुणे शमोदमस्तपश्चौचं क्षान्तिरार्चमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्माणि विरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तृक्षणु यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मस्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि च न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिरावृता असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमा संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्नोति यथा ब्रह्म तथा नोबोध 49 समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धया विशुद्धया युक्ता धृतयात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयात् सक्त्वा रागद्वेषो विविधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्या मानस ध्यान योग परा नित्यं वैराग्यं समुपश्रितः अहंकारं बहलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममं शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते परं भक्त्या मामभिजानाति यावान् शोचास्मि तत्त्वतः तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कर्वाणो मद्व्याप्श्रयो मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं मदमव्ययम्
चेतसा सर्वकर्माणि मया सन्न्यस्य मत्परा बुद्धियोगमुपश्रित्य मुच्चितः सततं भव मच्चितः सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् दातृष्यसि अतच्चेत्त्वमहङ्कारान् श्रूयसि विनकङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योतस्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहा करिष्यस्वशोऽपि तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमर्शेत् तदेशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नापतस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतं मह भविता न च मे तस्मान् अन्यप्रियतरो भुवि अदेष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञानतेनाह इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कश्चिदेच्छत्रं पाप्त त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमौ श्रोष अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रदाच्चाच्युत्र वानेतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णा साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्कृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं रक्ष्यामि च मुहुर्मुहुः तस्य संसृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् रक्ष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति दुवानीति मतिं मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति दुवानीति मतिं मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति दुवानीति मतिं मम
ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. पुराजन भारी चंदुकोन वजीला सुधींद्र प्रभुजी तुम्ही भारी चंदुकोन सांगलाय. लास्ट टाइम येईलींची अशींची प्रति पटी याची प्रति एकादशी का तुम्ही हे पठन कराची कृष्णाला अनुग्रह पात्र जयाची. मागे तशीची श्यामला माताजी तुम्ही प्रतिपटी येताची, तुम्ही आमगे सिनियर मोस्ट माताजी. सो खुशी जाता तुम्ही भारी तुमगेला ऐकूच्या का आमका तुमगेला अनुग्रह सदा आमगेल वेरास का. रेणुका माताजी तुम्ही प्रतिपटी येऊन चांट करताची पारायण करताची. तशींची कलावती अवधानी माताजी तुम्ही भारी चंद कोण सांगलाय. खूप खूप धन्यवाद तुमको पुराजनाक. सो आजी षटतीला एकादशी का एकादशी दिवस पुराजनन 8 अध्याय भारी चंदकोन वजिला. पुराजनक धन्यवाद. कोण वजिला की तंका आणि कोण श्रवण केला की तंकाय कृष्ण सदा सदा कृष्णाला अनुग्रह सदा तंगेल वेरस म्हणून मागून घेता. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आता एक अनाउन्समेंट असा. आजी हिज ग्रेस सुरत माधव प्रभुजी गोवा हांगेले बर्थडे असा. मागीर तशींची हिज ग्रेस संत गोपेश्वर प्रभुजी यांनी पूर्ण प्रेममयी माताजी हांगेला वेडिंग एनिवर्सरी. सो तंगेल तंका हरे कृष्ण महामंत्र सांगी आईकपटी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. सो आता काही वचनाकाचे 4 अनाउन्समेंट असं. सो परा सोमारा बुक्स आर बेसिस लास्ट सेशन जाता परा मंडे का कमिंग बैक सोल reincarnation म्हणून. सो तक पुराजनन भाग्यो का नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट यें जाता वृंदावन डिमन्स इन वृंदावन लीला सीरीज म्हणून. सो सैटरडे 29 जनवरी का 7:30 का हिज ग्रेस गौरव नटराज प्रभुजी हांनी डिमन्स ऑफ वृंदावन अंतू येता सची तानी सीरीज काढता सची तणाव्रताले. सो पुराजनानं भाग येऊ का म्हणून विनंती करता. तशींची 12 फेब्रुवरी का पूरा जन चरडू 18 इयर्स सकल बिलो 18 इयर्स. सो 150 जन चरडू तांचो भाग येता सची. सो फुल तांनी पारायण करताची. आम्ही होड्डान बरे श्रवण करचे ऐकूच तांगेले आणि ऐकून तांका आशीर्वाद दिवचे. सो तशींची मुखारी तांगेला तांनी कंटिन्यू करायचे म्हणून. सो पुराजनांचो भाग येऊ का चरडूवाला ऐकू का आम्ही. सो नेक्स्ट आणि कसं म्हळ्यार नेक्स्ट फेब्रुवारी महिन्यात दाखवून श्री श्री शिष्टाष्टकम स्टार्ट जाता असं. तांतू 20 सेशन असाची. वीक डेज सांत असा. सोमारा बुधवार आणि शुक्रारा रजिस्ट्रेशन मस्त जनान केला ग्रुपान घालना प्रभुजीना. सो कोण कोण इंटरेस्ट इंटरेस्ट नाही पुराजन भाग घेऊ का म्हणून हांव मागून घेता असं. सो हाजी पुरा तुम्ही फायदा घेऊ का भगवत पुराण कोंकणी टिमात आणि आमकां इतले पुरा करता असची आमगेल गोस्कर. सो आम्ही तांणी इतले मुखार येतना आमकां हें करतना आमी चिके आनी चिके मुखार वचून न्हू आम्ही ऍक्च्युअली तांगेल हें घेवका मस्त मस्त तांकां धन्यवाद दिवका. आमकां इतले तांणी हें करता असची चांटिंग म्हळ्यार प्रति एक इतले बडा तांणी सेशन आनी पुरा काडता असची. सो प्लीज तुम्ही पुरा जणांनी भाग घेवका म्हणून हांव तांगेल तर्फेन मागून घेता असा. हरे कृष्ण प्रभुजी. आनी कसं अनाउन्समेंट की हरे कृष्ण ना माताजी. अच्छा ओके. सो सेशन एंड करूया. वांछा कल्पद्रव्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण.